Barang kawatas kasajun amacin kacuncu. Villarispa ñawpaq kawsayninchista. Entrevistas con sabios de la comunidad. Kawarispa identidad cultural, costumbres, saberes ancestrales. Buenas tardes para Radio Chat. Uyuni. Doña Rosa Uyuni. Kan maymanta kanki? Ñuqa Aramasimanta. Masi. Karuchu chay? Centralia Rodeo. Chaypika. Chayman. Chanta Doña Rosa. Imitata parlariwaykuman Doña Rosa. Por ejemplo, chay unay mikhunitasmanta imasta ruwakupqa karqa. Ruwakuspaka papa uchu, mutiwan, firikisuwan, chaykuna mikhuykuna campomantaqa y trigo chanka, lawa, trigo pelado, sara pelado, manta. Chanta chay sara trigomanta niwashanpi chay imaynata ruwakupqa. Chay pelado, por ejemplo, imaynata ruwakupqa. Batampia. Batampi. Chankan pelanki. Ya. Chayta mayllanki purunta. Chayta chaykinchis. Chaywan. Kuchikaritawan. Ya. Chaywan. Uchitu awitan churayunchis papas compartirqanchis. Chay sutiko ají de palomita, ¿no? Ají de palomitas. Wakinqa waq sutitat ninkuy yupiru. Yupiru uchu. Chay wakinqa wakinqa chay. Ají de palomita. Pero campo recico hasta yupiru uchu, ¿no? Ari. Chantapis unayqa astawan utilizakuq kay trigo sara chay. Mayoría chay. Arroz fideosqa Makachu. Necesario makanchu valor ni. Chantapis imastawan astawan ruwakuq kay trigomanta chay saritamanta. Trigo manta toqorip ruwakun chanqanchis saramanta. Chaypis ruwakunchis. Y trigo manta ruwanchis. A veces trigo hakullatapas ruwashanchis. Trigo chanqamanta ruwanchis. Trigo hakula ruwanchis. Anta ruwanchis trigo manta. Pima ruwanchis. Antitata imaynata ruwakuq? Antaqa suysunki. Chayman manteca churanki, azuquitar, canelita kaqtin canelitata, runti tutawan, chaywan masa livadorawan. Chaywan masa ruwasqa saqinki iskay urata hina uqharikunanpaq. Chaymanta ruwanki rishin boylituspa. Chaymanta horno hap'ichinki. Wayli ruwaytawan. Kaypiqa ruwanchis no kay horno t'uritupi. Horno hap'ichinki chaymanta chay horno hap'ichintawan aplananki pacha. Aplananki hasta ñapas sustuña kanqa horno ñapas halisqañaya. Chayman horneanchis. Kay lawitas kaqkunata imaynata ruwakuq unay por ejemplo paku. Wiritata taqaykunaqa ajituwan, cominotuwan, uchitukutawan chay cantonman churaq ahinata mamay ruwaq. Kusa ruwaqpi Astawan sumaq saborninpis. Ari hinata ruwaq. Sinoqa wirawan verduritamanta tostaykarpaq. Chayta churaq. Pero saborcito lluqsinqa. Unayqa llantitapicha waykukuq kankichis no makacha. Rishilla raykusnaqa. Manay. Llantaman riqcha kanki. Llantaqa mana falta apunanti. Ovejaman rinki llanta q'ipirisqa chayman. Waria. Ahinaqa cultura ña. Trigomanta lawata imaynata ruwanchis? Trigota chanqani pelani primero chayman chanqani chaymanta manka timpushaq churayunki.
Ya. Chay verdurancho kan papitanta. Tukimitanta churaykuna yachayachinchis ya. Chaymanta perejelcito organito churay sirvi mikunchik. Ya. Kunan kawarinchis no wawitas kajkuna wawasninchis gustankuchu kay mikhunitasmanta niñachu. Wakin wawasqa ma mikhunku. No wawasni mikhunku yachachini mikhuyta. Ari iguales chay no siempre yachachina tiyan porque chayqa astawan sano kashi. Mana mikhunkicha diarito chayta cocinasnin. Chaylla mikhunku. Unaypunaqa mana ni hampikuchchu ni trigupish ni sara ni papa ni hampikuchchu. Sanituta mikhunaqa. Kunan hampisqa puquta abono. Tadaymaña ni abonotapas risishkayna. Abonowan papapish hiraku. Mani abono risishkay wanullawan riqsirkani. Haytaq mayta riqsirkani. Kay ovejita mawani llakitawan chaylla abono. Chayllawan riqsirkani. Chaylla hap'ini. Mana aychashirinaqa wayta. Hasta wañupunantapiqa maychashis rantiyta abonota. Pero kay latopiqa usaqpuni kasqani. Chay jóvenes qhipasqa manaña munashankuchu. Ni qhichwatas parlay munashankuñachu. Matinkuchu. Pero tal vez atención no nisqachu. Imagina kana chischu tiyan pero mana wakinqa piensakunchu. Rinku llaqtas ya kanpa kutimushanku ni mami hiymuna. Ya no llaqta purinqani imagina kutimustashpa. Pero wakinqa hinanku. Wakin hinaqpi wakinqa mana siempre respetuosos kanku kay culturanchisman. Mayqanchik imaynatachus parlakunchik ñuqanchik kay quichuata ashnata parlakunchik. Aripun. Chaymanpuni nuqaqa yarqani. Chuchwan. Chaymanpuni nuqa nacido. Chaymantaña nuqa llaqtas narisqapish yachakuyku parlayta castellantaqa mayllanta yachaqaykuchu. Wawas kashaspaqa ni entiendillapish kayku. Mana, ya doña Rosa entonces ñapish parlarinchis kay tardiaypi mayqanchis kasha no kay radio chaskipa igual si tal vez atinki napaykuriyta mayqanchis kashan kay comunidad de Aramasi kashankupunichá familiares. Kanku tataypata parientesmi. Chaykunaman saludani. Familia Uyuni. Reyes, Uyunis, Familia Reyes, familia Uyuni. Hatun napaykuy paykunapa. Paykunapa, ari napaykuna enterankuman. Pachi doña Rosa. Yari, anak